Okay. Ngithatha ingane zesikole eMatimatolo ngiyise eMbulwane. Okay. Ngitholana lo mfazi ke lo ngishuthwe no grade 12 bese ngimthatha ngithi yazini Umatric. yiso matric akahambe ephi yena ayofunda. Okay. Ma ngiyomfundisa lapha ngimenza isinesini kanti uzofika aqome lo mfazi. Awu. La esikoleni. Yebo. Mina ngazi ukuthi lo muntu uqomene. Wena umuntu aqomene naye ngangingamazi. Yabo? Until mina ngithola iaccident. Yabo? Okay, ngale khumbu hamba ngayo. Yebo, ngaba nengane zesikole ngaphuka unyawo nezimbambo leso 3 zayiphukile. Okay. Bathi bangithatha eMdlovane bangisele Grace, kunesibhedlela bathi ise Grace eMaritzburg. Okay. Mangifika lapha afike lo mfazi lo elwezwa ngibona befile njalo ngibuza ukuthi ngibuya nini njalo intathana ngibuza nini faka phethe imbali namakhadi inkingi ezokubona ezongibona into umuntu into uzazokubona ulimele wafika uduma kude ezongibona ngizongithini mayefika uduma kude athi indoda kunjani ngithe ngiyapheletha emfowethu kubi manje okwehlele kodwa futhi manje awubuye mfowethu awuqinisele ngoba lento eyenzeke emzini wakhe ayiseyiki kuthi uduma kude manje uduma kude ngangizwe ukuthi ngithini ya ngithi mina yini athi hayi kunendoda lapha ehlezi ifika lapha izodla umngakho wona sesibhedlela la khona le ndoda isike iphume ihamba nge-BVD emzini wakho kwami emfowethu lo mfazi ushuthi ufika ku-Thursday mayefika lo mfazi ufika ku-Thursday kwaku-Tuesday angibuza ukuthi mina ngibuya nini mina sebengitshelile uphuma nesibhedlela sebengitshelile mina odokotela ukuthi bazongidischarge nini bazongidischarge Friday ungamtsheli ngingamtsheli mina kuyena ngithi mina kuyena hayi ngivele ngigule uthi ngisafa angazi ngizobuya nini yabo kanti mina sengiyazi ukuthi ngizophuma ngaphuma mangiphuma ngalesikhathi ngisahlala ekhaya sengihlala sesakuthenga umuzi nanomfazi angithi mangiphuma ngingaye emzini wethu ngiqale ngiye ekhaya ngibuye nesibhamu mangibuya nesibhamu ngiphethe ukhiye wami angithi wasendlini ngingene akazi uyabuya wena ibathroom yesakhiwa ngalesiya sikhathi mangifika elokhuzaneni uyangizwa ngithini emzini wami impahla zami zonke zifakwe koplastic abamnyama zifakwe lephi ebathroom zifihliwe la endlini sekukhona into yale ndoda yonke into yale ndoda ngafica icathulo engaka ngale ndoda noma igqoka size 11 ngafica isicathulo esingaka sekwayo le ndoda ngihlale wena mfowethu kwathi ikhathi mazithi past 7 ngikhumbula kahle ntambama ngayizwa ngicishile le ndlini ngathi akunamuntu ngayizwa imoto ifika yalo mfazi okay into yokuqala engayizwa ngeze icapha ivuleka zathi mayivuleka masevela zathi bhunga la zathi bhunga okomuntu babili laba bantu ngizwe asiyo umuntu oyedwa ngaleso sikhathi ngisebathroom ngasho umthandazo omncane ngathi uNkulunkulu namhlanje into engizoyenza makufika noma ezokwenzeka kumina ngicela ube nami angikwazi ngizokwenza noma ngicela ube nami hayi bangene ngiyesa kumnandi ngezwa kuwapho amaplastic khona lapha ekitchen bebhutile ndoda imbhudubeza babhudubezana lapho umthatha umgibeze ematafuleni ngezwa umlenze lo wawungathi usuyaphola umuntu usupholile umlenze ngikuthi ngaku uzoqaqamba kakhulu ke ngaleso sikhathi makufanele uqala phansi umlenze lo bona mina umkami lo ngangakaze ngimuhle ngimbhekise ngemuva ngathi ngafica bekhulana njengezinja into engangakaze ngenze umdla ngemva owakho wena ungaza umdle wena umfowethu ngake ngaphelelwa amandla yaphenduka le ndoda mayiphenduka le ndoda kanti le ndoda ngiyayazi ibihlezi ithi umzala wakhe le ndoda nambe nginokuyibona amahlangane edrobheni ngikhipha ama100 rand ngithi sibali kunjani bamba la sibali kunjani kanti umnakwethu ngaleso sikhathi ngiphethe i16 lani nenhlamvu ezu6 eyokuqala ngayishaya la impondweni ngayishaya la sakhamisa ngasiphendula noma sefile ngamshaya ngesiduku uzasho ukuthi uyahamba ngamchofoza ubuso lo ababonwanga lo yamuntu ngabuyela kula kulomfazi uyakhala ngaleso sikhathi ukhalelana bambamba ngenkani uyakhala manje akasazi ukuthi enze njani ngashona ngaliku yabona lapha pheka wardrobe ngaliku ngangibeka umkhonto ngeza nomkhonto ngawufaka la kuyena ngaphansi waphuma la
kanti uduma kude kwenzeka yonke lento uduma kude usefonela amaphoyisa uyitshela ukuthi mhlawumbe siyadubulana lento yindoda eyidubula mina oh kade ngushaya kanti imeshaya wafonela amaphoyisa uduma kude mefonela amaphoyisa uduma kude ngathi nami lapho umqondo into yenze yonke ngokufasa yonke into manje fasa yangicabangile kahle awukwabo ukuboshwa kwami kanjalo thatha amaphoyisa asematimatolo ngalala elokhuzaneni eMdlovane ngolesibili ngahamba ngoba ingelela imantshi imantshini kwathiwa no leli cala lizodlulela emajajini